Batka Anjons na kada ujo kajing hadi kajing kakulong yo ikajing sitam batka Anjons kada klano asora haka arpo atrik jong August jogas nem kat praspa safusan batla tepika haulom citep anong saudi ngapen yen nengkong yaka dingna Hey, haka jingten, jangka Anjons. Kading na kabayan nengkong haka naka rilo mbi jangi, haka naka si jentia. Kading na kayen, haulom jingten pada ten, jangka Anjons. Anong salia, salia. Labi kalama jangka jingjap, haka jingyala. Haka kitab Sam arpo berkatasan. Usim David Ukran syapang kajingala atma. Ukran syapang kajingala atma. Kajing ruai jong Solomon. Habang nang kaman riu kadakat pasal berkata sipaw. Kung palong kababhab riu kau ba ijang. Kung katirsa kau ba itanat kung ka Jerusalem. Kau ba isyurhay kumupat ya pom bara lama. Kaba isyurhay kumupat ya pom bara lama. Kaya gani kaba ikong kaskat. Kaba iba kamu benay kaba syay kong kasni. Kaba isyurhay kumupat ya pom bara lama. Hani hagani kajirwang Solomon. Nakran asin upat ya pom bara lama. Kani kakran syapang kajingale. Kakran syapang katma kajingale. Haba penyang ya kalama. Habara ya kalama. Kapal i pagadang kajingale. Man kasnan. Haka nyuntri u December na rakhi na observe yaka Armed Forces Flag Day. Haka India ban buram ban yokor ya kito ki martyr ki veteran ki serving personnel ki batray hakam sipai ya po defense Bala observe yakani ka Armed Forces Flag Day na ruus nam kakandai spasa bundai. Labi la observe yakani ka Armed Forces Flag Day namar kajing yokor ya kajing IT not jang ki sipai per India nam takari. La pendankan yakini Armed Forces Flag Day. Labi Kaktiin ke jong play. Hakikitan Jeremiah kelan kabasang berkat kamen riwang. Tu se ya kalama. Syapang kasayon. Pet yap panyo like matsane. Dabangan walam kajing sniw na syatay. Bat kajing pencam kabakra. Tu se ya kalama. Hakapo jong Jeremiah. Kinsawan hiyar tama. Kihima kabasyatay. Na Assyria, na Babylon, kilawan hiyatma, yakahima Israel, pada kahima juga. Tuse yakalama, gatau yakachingale. Unang roi shaman sayim, hagade kajunwai jungi, kaba arspa arpon riu kedekat kaban kongwong. Kalama kraw la say, ka gospel blay kalong, ka dudok be isyurhay, Ujisu ulapan mong kan hap imat skem hakmat Jisu kam layang lobi kalama jong kajing yale pat kajing job agajing yale ngawang rekhi kani India jugi jaga Armed Forces Flag Day man kan mangau iki sipai iki army iki navy iki air force
ban permit pisa ban rap eki sipai par kilong yeng long sen ki dan prenjeki ki bom dan kti dan kejatio ki bala sitam namar ka jile ma ka juki bala upset jikane ka armed forces flag day hakane ka India ka jile haka sam ka arbau ka khat ka ban kong ko ong kasgi ke jinjar kala ban long shapang kasgi ke jingela atma ki tma ki wan ra ke jinjar ki jinjap ki jing sitam ki jing shatman ki jing do tia do dem bet katma Israel bagi Hamas ke jia ayu apa Gaza ke jia ayu hangtai ha Israel Kajing sitam jadi Jibril, kajing do igi mensen ke bakodor. Katma hapneng ke Rusia baka Ukraine. Katma hapneng jadi jek bendu Meitei bat ki Kuki apa Manipur. David Uman igi jie hakapor juga jing atma. Hakajing atma mentah kiri kisiania hakitir tum ki nuclear weapons ki missiles seperti kiwai Henry u David haka jingina tma usiania hau blai haka sam ke arpeu ke dekat ke mahnyau ke ang don ke pasiania haki keli yapam bak haki waipat haki kulai hana nyingi siania haka bor utrai u blai jani Nisik Rai, you could go why. Some they trust in chariots, some they trust in our. But we will trust in the name of our God. David, shimna shania, hagi kali kulai, hari ubo kajing shania haublai. Kajing penyeng, ya kalama, juga jinjap, haga jingale. Kajmang kabakanya mensin. Kadon. Haka jing im ka jing abat jopi haka tma haka ba Moses uyelek persya yakinong Amalek pada gani ka tma juga jile persya jong Moses yaki Amalek ulapha yo Joshua banjit ikirangma panjelek tma bat haka taka jingale Moses ulara ya lagi kti sedrong barhaba Moses ura sedrong kawan ka jinjang hagi kon Israel di Filistin ada din bakti ju wala sakrai wala kai tungna shiwan ra kawan ka jinjang ya kinokshon ki ju ki Amalek ki ya Moses baru orang baru hur ke Kristen yang Moses hakane ka thama persya ke Amalek bar hakane ka jinyane Joshua ula jakyo ke Amalek bar adin bala jok ikane ka thama Moses ula tay ka duan bala khat yaka kekerteng Jehovah Nisi. Na penggelabat ya kah? Hagan ka Bible jengi dekat Hebrew Jehovah Nisi. Dan lagi pet ya ka CL version, juga Bible Society Common Language version. Bal ulang ay ya ka juga utrai ulong kelama jengah. Jehovah Nisi